Asumame. Nana Fowaah adwene for omohema for I buy it. But only buy it. Oh, okay. Nana wa homa no so. 7.9 Kumasi. Nana bacho woti menka bibia bokọ de. Yes, Adam. Ede yanko pasi anopa me na wase. Akoma 87.9 say waji yeso anopa na ni edim komo. Nana wadaroma enra we dey say de be yetiefo ebenya ntiase yie to confirm say enra press conference e course so na wo ka ho bi no obetimi asi ni bia ma ye say enra press conference a course wa santimental ma say adwadifo hema hema nom na makam ho abo mo ye ye no mpacha wo ka ho bi me ka ho bi ta na mpacha Akoma press conference no boy kakra Kumasi. na edie pa na pesa mo kama santiman ete me pacho me sen ma chama tie kwa yetie me ayetie me ya dia ma ya dia no say yes we o ini mu akwa to si asante ne die ne die ka se tia no a ka se tia asante mai NPP for mu pie ni asem NPP abato du wa ye be so pa campaign so ye be ye pa na momo asemu atama Wontumi Akoma 87.9 Kumasi. Ibacha uti aso mi ti o pa asema kamera tia yewura no eno na chese eye areho a eni ti no ami eye sa ade no me senior people for what some that would da NPP there aya asante man your party aya asante me party chese no tumfo oya kona kwa no aye wo no ni wa family di kanyina no obia ni wa party no enye party maso ni sa pa NPP there eja asante mako maso pa Akoma FM 87.9 Kumasi. ye kan to search ama Wontumi na fa edi agro eti empema Wontumi fa ye nana eni agro ta eni tine no a ye be ya de ye kire eri kire Wontumi ayi na ye ya ntia obia na ye say mo no de mo ne party MPP any aban no any problem bia dabi eni ni asa na me jai I want to say ba umi agro no onyanya president kwa me the president no how say the me ni wa say na de no eni amon no a tama Wontumi ye ene chesa hye no me be ka tia no na NPP dey Akoma FM 87.9 Kumasi. Obama sabi onyanya woni de ka FM 87.9 Kumasi. Adentina ye be ka tia no na papa no ye chama no awo akola ye otuobi kwa me so be ba kwa no otosu ni ko be cha openi oh how say into be ka tia ewura sante mai enti sesi ai no esi ai ede na mo hwehwe free Wontumi ho ankasa ye de senior ni tu na samye papa boni na samye nana boni a ede ade na o samire ni bi sawo a chopa na o samipa nti Wontumi timbe pre na chawo no pa asante ma choro preche di ko na chawa eni ye na na Akoma FM 87.9 Kumasi. ye na fa se no ye se fanche na Fowaah mami musa say they say party no so kra no asemi ba say na otwemi no kra aba nisa but party no so kra no yen hu bibia bia na mo bia party na tu say bia national regional mpanimfo betu na mo bi e dia fa sa asemi ya ho nti wo kasa mo ni party no so ni asemo a obi bebusa say Wontumi ejina party na namu wa ha as chairman asemi ba ya no ono ankasa de wo se on kan de na emom party na ankasa nsoso no enka bibia mfa ho eno anya de ha mo Akoma FM 87.9 Kumasi. kasa no matter party for candidate dia ege se mi sonya me ndia mentation ejafia ya ya sadi we ye no ani anse se be ko ho so kashe teni padi ure finance akofa yenti na mo ankasa no dwem adwarifo ahema no mo je party MPP tu mo ankasa no mo ba na bi ne bi a Chairman Wontumi mo pese mo be nyan di nkoma busa no se asem no aba no ni nkyeremu ene san okan mo tu sa na mo ne bi ye de ye tia na mo ko peta Chairman Wontumi tire se
Akoma FM 87.9 Kumasi. Nipa no fie bobo gate price woni ho. So eke die ntia mo ekwo pen ene ne katai. Say adia ye ko ni fie be nya no kwa dia. Ada sabu Chairman Wontumi ya meba. Itima kwa ni sabi onye jata onye sego. Ele tuma kwa ni ndani mfumo so ayele ka che so ya. Adia onye no anye die. Enti pasa papa di aka che na ma. E pasa papa di ka che asante mai. E pasa asante papa di ka che gana fo che asante ine. Onto ma asante fo kwa ni pitia ya ne dia. Oda ma de mo press conference amoye no no yi. Akoma FM. Enya susanso bia wo party na nkasa so e wa asante mantema. Yeah, the agencies are so my said na kwa te ya me etu amekata kan play me say yet na nanum de die moja pray matelo and another two step is really the MPP agencies are so bia my is so be nya ma mi pakwa ni Chairman Wontumi be na ma no agencies are so bia mo biara just a party de MPP ni ye pepa. Because nana de tell me busa we anu awa nkasa unua ba Sakina was one there Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya maya we akwa nti ye kuma ba no we be twa ba no bi wan DC no bi wan pipi te se kina wan DC me ni Fowaah de me unim ni so ye party ni de se ni be twa ba se obi na no be twa Yesu aso na komem de o no Yesu so atre meka obi na no be twa Yesu aso komem no Yesu eti me de na komem ti be kan play me se Chairman Wontumi ene ne wa asem ni MPP eni asem. Enti mama Chairman Wontumi ebre bia onfantu anamon na wanya wampachewa ede potepa na mu adwadifo amwo Kumasi Central Market Race Course kajetia ne mo amaka no ede anamon number 2 afen no de ye wie eti ne Yesu ya admanne ye be hia ye ne pra ye mema ne ye mpani fon be hia ye ni Chairman Wontumi no I so ya fe no Oba be tie de kan dia enya ma musumo bete na ga kina ka se so no ben se mo media mini e Fowaah de dem jana mkina mense se mu da party dia shewakum amu ya de hweye 87.9 Kumasi. Martino ni ya unu to asan also na mpintua no yebo ade ni padi ne kraje se satam no ni eso enya na na kwam twitwe tam. So, to be a mojani, or my penny and I could find what to say, or papa me a bush and phone, the big face, try for ye, MPP 4. So, a tea, China could do not like European, and I can put or prison. And detention, I have BP. So, that's an anon, Eddie Moja, Apriadia. Now you're doing to make other person, you're winning there. Akoma FM 87.9 Kumasi. But na no maya wo mudi dwa wo kajetia Central Market yi mai omo ani abrepa birmani abrepa papa se party na wo se wo ye twa funuma ye wo tumu no omo no mani ni yi wa wo mai bi omo ton niema ye omo te Central Market e tu omo na phase 2 yakaya aban entimi enwie ye omo ni abrepa se aban no mani ni yi enti no Chairman so said, Mini Tokano, me, you to me, number race course. Akoma FM 87.9 Kumasi. Number the border break, Emma, Lima, and Nana Trim. Yet, you won't near the any year, as well as any year. School fees in one moment when free. So we just school fees in the woman, Naya, and they are getting the age of a mine. Eti de mo wajiji o Kristo mo say present ma wo mi ata Yesu ejamo e be sia ma na fo ya chama ya to abawi ansa na ya enya fe e ko ba ya kwa wie e bi ko ba ya wie kwa asa ya to ba kwa wuni o be ya wie kwa no to ba 87.9 Kumasi. o so be wie ansa ya to aba no kesa wo boy ajo ya be ya bi NPP for boy ya dia na Chairman Wontumi and the man woman can't say
the capital for my idea, and the better call your father. A super any chrome, and I will not see them free. A flash of muscle for a possible Joseph Ram, need me now, as fast in the in the people for them. I buy the Betty, San no one never a rupee. Mamma was school free. So, Mamma did school again free. wie no obadwam na baabi obeton ade anya kakra top ba yere banchi akofie na se woba na wonya baabi ntina nton ade ya baabi obeton ade kumasia ye nyina be mi tikmasi tom ami ya ban heman na sante ma dawo wodi masie pitaje teri na no ne enye dabra mansa asumi ka se bibi mafoda keje a race course obi da me baba chaje na mfana bere no eni bonu wa fo enso na nya ka bu ene ne yaso na jaze ne eni say dia ene yetimi mprehwe ma santeman o Akoma FM 87.9 Kumasi. e chare NPP for the sea ansan ya to abano ba wo me obesi ansan wa to abano na oda ma gina so letie adwadifo ma yi nsem bi o maka gina so se asanteman ni mu a NPP kwa enka enko enti na yenimu se ya de abane ma NPP no abeye de echen ne obi ye no na yenimu se de ye ba behu okuma ase no ebe chen de aban a etwa mu no eye enso se yensa asifom enti ne ye ka ne se John Mahama waye bi pen yahusu waye bi kejetia ene ayakra behwe enti de ayasra ne se so wo mo bi de ma santeman a ene afa ye fra no omeboa yen ana so mo nsa sifam adwadifo de bi no so mo nsa sifam tie wo wura tie do ka sa kwa sa ko di da bra kwa wo kuma si tomu kumasi ka sa ne kwa ni ba ko ka sa kwa ko ni da bra o ala do ka sa kwa so bi su kwa no nya pipi ana cho sai asa me counter na anu di sha yesu no anu de ka say yesu yen kono sa wo to no ni ba kwa no NPP ba no obebi ko school ni bi wona na bi ko bi woni abebi ko bi a utu ka je so man sense ko who's that from here Akoma FM 87.9 aso me mas kan dis school yana che school fees eye bi tiara na so abandi na na ku fa do ababa na so your school fees school college is free o ba ko school didi yasiri bidi feeding dia odini free a ade ehuna o sense for na ese na metuase ye pa ban ba ye de wa ye wa santemantamu wani so ado me ya man me ni so me na bru ben na so ya ko free education bi ade ba ko free education de Ghana ha wo bianya bi na mo ye ka ba bi a wo ya Akoma FM 87.9 Kumasi. School so what is school pa aben pie ko wa ba wa ye ko to sele na ku fuado na people for about when am some obi ake bi tia aban no kana ku fuado ba wa che aduma ya Chairman Wontumi awu ma so ni che ana mo bi ka set NPP for ele Wontumi hie mu niema Wontumi hie mu niema gu o sai me se Wontumi hie niema ni gu ahu Wontumi niema no mani hie gu de kana ku fuado what is the vice president I'm by one more bi on my penny Akoma FM 87.9 Kumasi. I need to for by the my attach radio and it's what is the page of a young people what CJS has support here over theater na here for as here to see na here for na me da se my emfa won si ha abushafo na Fowaah by hema owo race course